Dobar dan, 7. razrede. Evo, dolazimo do sljedeće cjeline, sljedeće nove lekcije. Evo ovako, ima da vam u uvodu kažem da sad posebno tam ne pišem, ali svejedno ću ja zapisat. Uvijek je bolje ponoviti više puta. Moram vas pohvaliti, vidim da mi šaljete prezentacije, zadatke. Nisam još nijednu pregledao. Još mi niste svi poslali, još je ostalo nekoliko sitno vas, većina je poslala, to mi je drago. Evo ja pozivam ove ostale, neću ih sad imenovati ovdje, prozivati, koji nisu još poslali i odradili, da to odrade, naravno rok je do ponoći, imaju vremena još. Ja ću sutra ujutro lijepo uz kavu fino to vama pregledat i daću vam ocjenu i povratnu informaciju svakom u privatni inbox iz toga, tako da znate. Naravno imam ja još posla u drugoj školi, raću i to, ali svejedno. Dobro, pređemo mi na današnju lekciju. Doba imperijalizma i kolonijalizma. Vidite, ovo je prva lekcija, ono što ćete imati istraživački rad, ocjenu što sam rekao. To ću vam zadati kasnije tamo, neću vas sad još tim djelom, prvo ova prezentacija dok prođe. Današnja lekcija je možda vam nešto malo zanimljivija nego ove prethodne. Objasnit ću vam ove pojmove imperijalizma i kolonijalizma, a isto tako ću vam znači još nešto, neke procese koji su se to odvijali, jer to je prijelaz iz 19. u 20. stoljeće. Mi smo sad u tom periodu, pred kraj 7. razreda, jel? Pa ajmo da vidimo šta je to. Evo, vidite podnaslov kao i naslov, sami imperijalizam i kolonijalizam. Što je to zapravo značilo? Pa prvo, prvenstveno, mnoge države su se bogatile stjecanjem svojih kolonija. A pored toga, osim tih država su se bogatili i pojedini ljudi unutar tih država koji su imali određenu ulogu u svemu tome. I oni su brojni taj svoj kapital i novac i sve jednostavno stavili, ulagali i čuvali i na neki način štedili više. Pa je došlo do razvoja bankarstva koje je bilo na neki način temelj bogaćenja. Evo, fali mi jedno, ali nema veze, vi ćete skužiti. Znači, temelj bogaćenja je bilo to bankarstvo na početku 20. stoljeća. Na kraju 19. naravno. Sad, evo vam definicije. Što je imperijalizam? Vrlo jednostavno. To je razdoblje krajem 19. i početkom 20. stoljeća koje se odlikuje u težnji za stjecanjem novih teritorija, moći i bogaćenjem država. Zvuči glamurozno, moćno, jel, ali eto, ne znam ja baš koliko je to dobro. Neke države su to zapravo tako htjele, jel, da se jednostavno zauzimaju druge teritorije, što više važniju ulogu u svijetu, imaju bogate moće. Danas naša Hrvatska naravno nije među tim državama, baš u nekim svjetskim moćnim, jel? Ali znate da neke danas jesu poput Amerike, SAD-a recimo, pa ne znam, Kina recimo, pa Rusija, to su jedne, ajmo reći, te neke sile, jedne od sila svjetskih. Tako je početkom 20. stoljeća, krajem 19. to bila Velika Britanija, tu je i Francuska igrala ulogu i dan danas igra, i Velika Britanija dan danas igra bitnu ulogu. Na kraju krajeva Njemačka uvijek sve prisutna, naravno. To su take, eto, koje su temeljile svoju moć na tom razvoju bankarstva i neko stjecanjem moći, bogaćenjem i crpljenjem resursa iz tih svojih kolonija. Kad već spominjem kolonije, tu sad moram definirati ovaj pojam kolonijalizam. To smo već spominjali nekoliko puta i učili i već ste čuli za to da je to zapravo, skraćeno rečeno, bi bilo zauzimanje neke države i iskorištavanje iste. Ali neka prava definicija, pošto ste vi malo sad izreli i stari, bi bila proces osvajanja politički nerazvijenih zemalja od strane moćnih i bogatih zemalja. Vrlo jednostavno, jedna bogata velika država dođe, osvoji neku manju i iskorištava njena, koja je, ajmo reći, politički nestabilna, i iskorištava njena prirodna bogatstva i donosi kao kapital u svoju državu, jel? I bogati se tako. Najveće kolonijalne sile tog perioda su bile Velika Britanija i Francuska. Evo recimo, Velika Britanija vam je u povijesti najveća kolonijalna sila bila i dan danas je. Danas nema kolonija kao takvih, baš pravih, ali tih nekih
ostataka tih, ajmo reći, kolonijalnih carstava. Možemo reći da Velika Britanija tu najveću ulogu i najviše napravila po tom pitanju. Još od nekih kolonijalnih sila na tom prijelazu iz 19. 20. stoljeća su svakako Njemačka, Italija, koje su neke svoje kolonije tamo po Africi tražile i imale. Portugal također po Africi, ali i po jugoistočnoj Aziji. Španjolska, a ona je već odavno u Južnoj Americi odnosno tu Latinsku Ameriku imala pod svojim kolonijalnim carstvom, ali su se te države u međuvremenu osamostalile, jel? To su tamo Argentina, Brazil, Čile, Paragvaj, Urugvaj, da sad ne nabrajam, Meksiko isto, svagdje gdje se priča španjolski jezik, nešto sitno imala i u Africi. Japan i Rusija također, oni su se čak i sukobili. Recimo, Japanci su htjeli neke otoke tamo u Tihom oceanu, isto tako su htjeli i kinesku pokrajinu Mandžuriju, isto što i Rusija htjela također, pa su tu Rusija i Japan baš nisu uspjeli dogovoriti, morali su zakrviti, na neki način ući u rat. Eto, dakle, to su te neke kolonijalne sile, Velika Britanija i Francuska pogotovo, naravno, Francuska je također po Africi imala većinu svojih kolonija, nešto malo po Aziji, u Tihom oceanu imala dosta, jako puno onih u oceani, a Velika Britanija, ko što znate, ona je imala veliko kolonijalno carstvo, jedna od tih, ajmo reći, najvažnijih njenih kolonija je baš bila Indija, koja se predstavljala kao dragulj u kruni britanskog carstva, tako možemo reći, jer tamo je zaista rudno bogata zemlja i Velika Britanija je fino iscrpila i zato je danas Velika Britanija super moćna, bogata država. Nekadašnje njene kolonije su bila Australija, Novi Zeland, Kanada, SAD još puno prije, učili smo, kad je SAD stekao neovisnost. Brojne države po Africi, Egipat, na primjer, to sve bile te njene, neke države na Bliskom istoku, neke njene kolonije. Evo, već sam spomenuo, Rusija i Japan su ušli u rat. To je bila jedna pomorska bitka, pomorski rat, koji je trajao godinu dana od 1904. do 1905. godine. Ono što je bilo vrlo čudno, Rusi su imali vrlo moćne, Rusi su inače dosta u ratovima, naravno, vrlo moćna sila, baš ne znaju za poraz, njih je teško pobijediti, naravno, s obzirom da su moćna i velika država. Na moru su također imali dosta uspjeha, ali Japan je također imao jednu vrlo jaku mornaricu, bila pomorska sila. I upravo u tom sukobu je Japan i pobjedio. To je bila bitka za Mandžuriju, tamo tu baš i za Koreju, korejski poluotok. Japan je tu više toga dobio i potukao rusku mornaricu u tom ratu. Možemo dalje. Sad, vidite ovako. Naravno, sve te kolonije koje su bile zauzete od tih moćnih, super bogatih država, nisu baš uživale u tome. A eto, došlo je do nekog trenutka, kada vas neko iskorištava, mora doći do neke pobune. Tako da su te neke države, ajmo reći, pokretale te pobune, htjele se osloboditi kolonijalne vlasti tih svojih osvajača, moćnika, i htjele su samostalnost, samostalne države, naravno. Tako da je došlo do pobuna u kolonijama protiv vlasti. Kina, evo pominjem Kinu. Kina nije bila kolonija kao takva, mislim baš da Kina da bude kolonija, znate da je Kina ogromna državetina, danas je Kina 4. država u svijetu po veličini, baš da nju neko osvoji, to baš nije moguće, ali je bila u tom periodu onako dosta labavija, kako kažem, politički, i tu su neke države znale iskorištavati gospodarski ili podcjenjivati njenu robu ili tako nešto. I tako da je došlo do boksačkog ustanka u Kini, koji je trajao isto godinu dana kao onaj rat nesretni japansko-ruski od 1899. do 1900. godine. Ustanak znači protiv gospodarskog iskorištavanja Kine od strane stranih sila. Ustanak je krvavo ugušen, tu su Rusi imali svoje prste, oni su napravili mali pokolj, umiješali se i riješili taj ustanak. Tako da je Kina, ajmo reći, tu nije baš dobila što je htjela. Već sam spomenuo neke od ovih država koje su bile britanske kolonije. Neke su dobile veliki stupanj autonomije i status dominiona. Sad šta je to dominion? To neke danas države imaju status dominiona. Dominioni to su države koji su samostalne. One imaju svoju samostalnost, imaju svoje upravitelje,
svoje gospodarstvo, sve svoje, ali štuju britanskog kralja, odnosno kraljicu u ovom trenutku. Neke od njih su dan danas, naravno, Novi Zeland, to je ona otočna država kod Australije, Australija također, kontinent i otočna država, Kanada, druga najveća država svijeta isto, Južna Afrika, ali Južnoafrička republika, skroz na jugu Afrike također, dobile su znači veliki stupanj autonomije i status dominiona na prijelazu u 20. stoljeće. Evo ovako. Vidite sad ovo, sad dolazimo do političkih saveza, to nam je za kraj ove lekcije. Što je tu bitno reći? Sve te sile koje se ja sad tu nabrajao, spominjao, koje su zauzimale te i stvarale kolonije, kolonijalne posjede od tih potlačenih zemalja, one su se udruživale u neke saveze. To je bilo očekivano i logično. Zašto? Pa normalno, jer moralo je doći do toga, pazite, kad neka država hoće zauzeti neki teritorij, vam tamo možda neka druga država to hoće, pa da ne dođe do sukoba, rata, pa jedna država je pristranija jednoj, druga drugoj. Logično da je tu bilo neizbježno da dođe do tih nekih političkih saveza. 1873. godine osnovan je Trocarski savez. Trocarski. Zašto se zove Trocarski? Zato što su sve tri države imale cara. Bile su carevine. Rusija, Njemačka i Austro-Ugarska su činile Trocarski savez. 1889. dakle, došlo je do dvojnog saveza. To su činile Njemačka i Austro-Ugarska. One su granične države bile, graničile jedna s drugom, imale zajedničke više manje interese, službeni jezik isti. Tako su imale baš jednu političku zajedničku interesnu. Dvojni savez se kasnije proširio i postao je trojni savez jer je pristupila Italija par godina kasnije. A osnovana je Antanta početkom 20. stoljeća, 1904. godine. Tu su bile Francuska i Velika Britanija, a 3 godine kasnije se priključila i Rusija, to je Antanti. Sad, ovi savezi, to što sad ovdje piše sve, oni su na neki način bili ovi sudionici u Prvom svjetskom ratu jedni protiv drugih. Učit ćemo Prvi svjetski rat, to vam je zadnja cjelina u 7. razredu. Kad dođe vrijeme, vrlo brzo će doći, ali eto, to je tu. Upravo će to biti, ajmo reći, ovi neki savezi koji su ovdje će činiti te neke strane u ratu. Na istoj strani, protiv drugih. Tako da, eto, dobro upamtite ove političke saveze jer ću njih spominjati sigurno kao u zadnjoj cjelini, na kraju 7. razreda, pred kraj 7. razreda. Eto, dakle, dragi moji, toliko od ove nastavne jedinice lekcije. Vaš je zadatak vrlo jednostavan. Prepisat ćete ovo u bilježnice. Moram vas napomenuti, pored prezentacija koje ste mi poslali i koje mi još neki moraju poslati, imate i quiz forms koji mi morate riješiti. Stoga, ja vam sad današnjim danom, što obrađujem ovu lekciju i iduću, neću zadavati nikakve nove kvizove, zato što je obrada u pitanju. Sad obrađujemo lekciju i još ću vam pričati jednu lekciju na prezentaciji. Vidjet ćete, to će biti građanski rat u SAD-u, gdje također vam neću ništa zadavati, jer imate sad posla s tim kvizom i s tim prezentacijama. Pa eto, ja vas sad ovom prilikom još neću pozdravljati, jer ćemo se čuti kroz građanski rat u SAD-u. Znate, blok sat što imamo i samim tim 2 lekcije što moramo obraditi. Pa eto, ajde, uskoro vam se javim sa građanskim ratom.